ola. Ai mai se ola ese le si o mia ai tato. Mai se lava tu la ne o se so ta I o le ola mai pupu ma fainta. Sili ano ta mafu ama ta mata I ata I TV le o le Discovery Channel. O fofo mia o. Tatu wa I manulele. Whaonga isi manulele, ai isi manulele. Whanga maola I la tō. A tatu wa ai fo I manule mau pia tatu whanamo I le. Whapena ho na sa ili e la tō me ai la tō ma la tō whanau. Li ona taika o mana mau mana. Ai la tō ia isi manu, le ola o isi manu. Whanga I ola e fo I la tō ma la tō whanau. Atu mai foi le I seti o atu mai seti la iti o loi o lufe o ama. They're all part of this thing called life. Whanau lango le ola o isi me ola. Ewa ia lufe ma loi ma pena. Awa lo latu ola I le ola o isi manu. Ewa fo ia o sami. Aisi. It's all about this thing called life. Life le ka milo I tatu life. There's suffering, there's death, and there's rebirth. To e ola. E ma fua mai le ola o si ola. To mai foi a tatu. Tau me whai anu to mahu whau e mana malama le whina mana pa ia ma sisi e sewa. Whamawhai tātou le ola o mea ola la au, ola o ia, ola o isi ola. I nei whapena au na tātou ola ai. E winga o na tātou whasia o isi manu ma whaonga ina. E whasotai le whaonga ina o tātou. What is life? Le ola lea e whasotai, le ola ma le oti, ma le toe ola, ma le suffering. Le kon fi whanu moia, le fi sili le lila o yoku I le tua. E whanu moa yoku I ana uoia to toru malon toru. Whai e le tua I magana e oti. E oti e silo nani na u whapene I ina nei o la mai o la iu. I ngā ina, le manu malama. A so sa mole sili la le tua. Sili la le e so ta I lau tala le whai. Whia me na e iai loko fofo I nale na pula. Te la whawhena whawhanga whanau I manu. E te mana malanga I le ola lea e te ola. What is life to you, to me, to Joe? When part of our life is actually taking other lives. E mai so tai la mo le na tau. Le so for to male anu male na. Amen. A o se fia silia te utu. Ia fai o ia ma utu o ona. O se fia mua fo ia te utu. Ia fai o ia ma tautua utu. Whoever wishes to become great among you must be your servant. And whoever wishes to be first among you must be slave of all. Yeah. Te tonu ma kua pala ma mao fio sia ma foi nei
tātou i o mātutua o whanau so. Ang so nei u. O leo te ini mea fōu upui o tātou lore lei ma malama i le winga upui a fia mua muli muli. A fia pito i ngaru le ro. A fia sili muli muli. A fia pule tautua. E fōu rāne la mwana na tau whasoa. Nā se whamanatu matu e fōu whangu. I le winga moni la mo whitalenga al tātou ni i mo e maa tātou. Ia e mese ilo tātou hola a ona mga nua i tonu se au ngā venga le tua, ele ngata ngā venga le tua i il whanene ni. Ngā venga le tua i lo a inga. Le mea nai te ngalua he. Me nai te taalu hai. Ia po le mea se tātou te milu hai ma ngā nua he ma au hai. Whetatu te manatu natu upuia. Nalo na soifua ma whetalai e su upuia. E ile mena tupu i on so. Whamatala mai tala le tātou whanau ia. Ato au man whamatala i Yesu le tau na alu Yerusalem mai hoti. Whasiotia whatinga ina le au tusi upu mo le au. Ai o mai lau ria tō rua le usu. Mai a Yesu ve mai pe whaina whaia me le mana o. Anani me te ru mana o. Te mana o e na wholesi lo pūtau matau. Na wholesi o ngā ue lo pūtau matau. Ea e whio mai lo mana. O le kukula na whaonga. A uma pupua ngā le te tala noi ai. A uma le oti le te tala noi o e toi tūmai. E ni whai una manu rofo lisi o tu, lisi o tu. Tau le manatu e tātou e mani. E le fia o le mene e tinga ina mahanga ia Yesu o tinga mwhainutanu pupo. Ai mana o ka mai pia e fia mai o manu uma o pupo ngā uma o whainutanu. Ai mate fia ahu wai le mene o le manuia, ma le mamaru, ma le tamawa inga, ma le pule. Ia malia le tala. Ia mai e whatu tala Yesu. Ai whitai e lisi vai mana, whitai se o so o tosifu. Ana whitai la ma o le mea na tasi le loto le ue o wangane. E le fia tinga ina, e le fia safa, e le fia oti, e le fia ai mana na o i le ola nea, ola manuia, ola mamaru, ola whamanuia. Are they different from us? No. Tusa le leila uso on tato. We are no different from the Amso. They speak us. E fia e le mamaru, ai le mana o le tinga ina. I le mana o le oti ma poponga. I le mana o le ola o ona, le ola tautua. Ai mana o le inga. Tau whamutalai ta muiti le vai solo na te ka. Ia le tala le iaio. I was trying to tell the kids why this book of Job was written. It was written to answer this myth, this belief. Whapea o le atua e o mai e manuia, toa e o mai e mamai. Tele po lotu vai taune nei, that's what they preach. E whai mua isi o le religion of wealth and health. Ai tō anga i lotu whai au tau langa, mai tamare le tene le le tama lori le. Tolo matua le. E te manuia. E te mau manuia e tele ma e poto ma whainana. Ai a le lotu ma e le e te tumu e poponga. Pape o le
tua mo ye mo ia le tua ho ye mo ye ma mai ya ta tu le u su sta ia te o tu si la yo o ama tama le tu si ta o tu si o le poto mo le ta mai le la ve ai o ku sa lango fa ta o to fa ila uma pe se Solomon. They are wisdom writings. O le mafo fau mo le poto mo le ta mai e tomo fa ye tali le fisiri le e moni o le atua e mo ye ma lai o le atua mo ye mo ia tu si le poi ma nei e faita a matanga al tu se yo ku fa mai sa ye le tama no mo ya no e a mi o tonu e a mi o sa e a mi o le le so le am ma tua tumbu le a mi o tonu ya tu tau tala tu se tala ile tu o te milana tu sa tani e te lola o no no e a mi o le a mi o tonu e a mi o sa e a mi o le anga le so fin me vale. So he was a righteous person or tangata a mi o tonu ma mi o tu ala tali le tapu branta. He was full of suffering. Te oti le whanau le iloa uma mea tō tino. A pala le tino e a mata mai lunga i mi le ulu tau ni mai. O ono i te ngā ma whainta. A he tumu le anga tōmu. O le talile na le tamata poto o Israel. E le mai atua le tele o whainta le e tātou te whia mai. Tele o popo ma. Le ta umai le poto. Sa tani a le na te umai a le tima. Ia ma nefo. Sometimes le nau sa tani. Sometimes it's unfortunate circumstances. Tene tu tupu ai mea te ngā ma whaingatai o ai le oti. Whaala me lave. So I was being at the wrong place at the wrong time. You know, se mea whaia ele atua. Tele o mea whaingatai tupu o tātua. O matala e lisa ua whaingatai o le tasi o na maruganga. Se tasi o li e lotu e no tātua. Lotu e fia ni leo whamaro ronga. Fona tatalo, wola tatalo o le pongu. E lea se me leanga o te whabese si o whatue leanga leo mene lei. E lupu e la le lea, ai te ua tupu e wharawela. Ua pēa ato ai marisi o na tino, marisi tu o na tino o la verta mali. E ona natu le lea o mai tamata o le whai fōta tano, tau whai whamaro lo. E o whai ana pongu. Vai pese pesema. O matua o mal tão foi o luto, o mal tão foi o matar. Ele ia se meter. O le mea na faço solo ele o tala le fia. O a matau na hita na matar. Hita ia te ia lava. Ile le lava na fato tu o le mano lo ai. Hita te matar le luto. Wa mata no vai tu ma mauta mata matua I va ver ele la ya ma rusi ele la va fa tutu a mata na ita ile ru o ma lo tão fai uma lo ele ai se no ala va fa se au le ni ma tu le la fa bo ma da tele alu le aso na hita me le ta mai ai fa mo longo al ve au ia mo tamo fai fa file mo le loto e paule ole sto sano e le na o ia o tu può se me fa pia e afe o se la mo milione na tamata mo tu puoi fare bella e le o le tua mi si tende per fare la tau fo e tele tende la veta tu far bella ma faita
ia le tua, le tele o nisi le tupu ia tātou. Sometimes, hardly our fault. Sometimes it's not our fault. Ke o ala ki whafo le pāle, a so o e le stala. Ia i whaiwhake o ronga tawa lea. But sometimes, te leo tangata le tau pūlea. Atu whanongo whanamela, te o atu ta whana ta miti tungu au. God has nothing to do with that. I le tau whunta tau whapea, whesa e le atua. Ai le ni fo sefe nata miti. Le mawhainona ta lia e tātou ia pōpō ngā, mawhainona tā o le vāhenga o le ola le tātou te ola. Me isi tala o mai tangata whasi au o huna toe le ni whaatino te muti le tātou. Sometimes bad people do things to us. Me le stemi a pō mai le awhi runga, mū mai si whioti. Sometimes it has nothing to do with us. O mea tu tupu i leo lama, le matangi a whaa mawhui e. O mai so i fuamu leo. E le mawhaina sa ue tua tā ofi mea nā. Ai mawhaina sa ue tua e au wai, ma sapa sapai, ma tausi, ma whaaola tā. Ina ia tātou manu o ti ngā mawhaina tā, ma pūpō ngā. Upolo matua o se fia sili, whai ma auna o se fia mua, alo puna nume o tautua, alo puna wha ngā meo sinai, tūlos. Au auna ele se roto ele ke una whaipa e la toaru. O te matana nā nefa mai o le fia mua, whai ma whorongo. O le whai ele roto. Nata tala Yesu ta ngata e au ia te ia sia muri ia te e sia no nofo whatasi mai ia no whai. I le no whai mai o whamentala i so tangata no esi. E whta mawhila so tofi tangata e tō i luma. E wha aia ma pū lea nako. Tofi tangata na e whaia whai uma. Sometimes it's a very nice thing. Tangoto o le tangata e lunga e nofo nofo e au e le sau me whai. Ave le sta mata fa il tema lungo le calesia ma lo lo tato ma tato fa aro fo le fio tato me sometimes that we do that e tu tato tanto tai fa moto a tato io fa talia io la tu fa tala mo fa to mo fa le ma ai tato fa aro lo fa solo le tato me fa e le fa penal ma no le tu e te le anu li mo ai te hanu le ro. Te le arula te la filafima, te alo te ngalue. Te alo te peo le polonga. Slave. O lono winga e le whaiane o tātou roto. Ai whaile roto o le tangata lea tātou te whio o no nofo whatasi. I le nofo ari. Ia o la wā mau le whai so oa mai mutinga e hotani. Ai ma se me whaia, ta o mai e Yesu tātou te whaia, nā te le whaia. Wai tala o isi, perfeta o isi mau tangata, sometimes, it's all talk. Nena te mita ai a Yesu. Nā mai ta o mai le mea e whaia ma whaatino o lona ola. Whaatino o ola. Ea lene whaia whaatino. Au ona matu watu le ora. E se i mai aina lor tu mamau tō ulunga. E whasi, e whamasino ina, ai to e whaatu ina. Ia, o le sialanga ta wale nao te launga ina ai au e soku. O le toi tu e whaatoa le taimi o tātou whioti ma toi tu. O le toi tu rawa ia tāla i e su temi le nei. A e toi lalo ai manu malo le toi tu le nā. A e mai e toi whamalolo ina o le toi tu le nā. A e ala sala whamangalo ina sala mō. O le toi tu le nā e whaatino le taimi le nei.
pua ngā ma whainutā. A o le ata o le oto o le toi tū, o le taui ma le tau unga le nā o tātou hola tau i. Le ola le au auna le nā, le ola polonga le nā. E toi tū. A le ola lafi lafi e whātu uru ngāi. I toi tū. Pea an whaiatu o ia whautuanga ma ia tala o me o masani tātou. Nā mo so o e lau whaila uma. Ro e tātou mātua o au tātou. Tātou ngoi lau. O le oranga lua e o te teritonu. O la polonga ma whinau. E le tu la fo ina e le. E au tarina na tau whai ai. Tau whai le na whai kualita. Au le tala mōta. Au tātou whia ngai ai no whai mutana. Tēnei tātou te mamata e ngā whaina ai. Pe whasia e o tātou, pe pupua ngā o nā whāra me lawe no so se mea. God is always there. Always. I o ai le tūru inga o le raralangi mo le, i unga o tātou. E tātou te mōai na mai o whātu noa o le. O se fia sili a te utou whai mau tō ona, ia mua ia tau tō. Ia whai o ia ma tau tua, au tō. Mai le swafa